приглашаю на встречу. Школа 39, 19:00. Будет встреча собрать у меня. Также я Конопатскую, депутат Палаты представителей из Минска. Вот видите, народный депутат, который не боится и приезжает к людям из Минска. И также мы скажем о своих проблемах. У нас какие-то есть проблемы у нас местные, которые надо решать. Пожалуйста, буду рад. Советы по народный контроль. Молодые люди. 19:00, 39 школа. Буду рад видеть вас. Добрый день. Приходите, 19:00. Ой, на жаль, уходит. Вот завтра что люди есть. Приглашаю вас на встречу, молодой человек. Школа 39. Шановні городянці, запрошую вас сьогодні о 19 годині у школу номер 39 на встречу с Евгеном Дудкиным. Кандидат, который хочет поставить Добрый день. местовое совет под народный контроль. 19:00, школа 39. И сегодня пригласил Анну Конопатскую, депутата Палаты представителей. Так что приходите, готовьте вопросы. Школа 39, 19:00. Советы должны быть под народным контролем. Добрый день. Приглашаю вас на встречу. Не хотите, как хотите. Итак, дороженькие сябры, выборщики, громадяне Беларуси. На жаль, бачно, люди, некоторые пассивные, бо чиновники, які мусять вирішати питання жыхароў, яны не вырашаюць. Але мы с вами ведаем, что та мясцовая летняя кампанія, якую мы мелі 10 пунктаў развіцця Альшанкі, дала плён. Гэта грошы 7 мільёнаў на мікро Альшанкі і на рынок, які будзе ў нашым краіне. Але гэта яшчэ мы мусім дапрацаваць, калі будзем дэпутатамі. Падтрымайце. Советы по народный контроль. Дякую, Євген. Добрый день. Привітання, сябри. Ми сьогодні у Гародні на пікеті кандидата у депутати Городенського обласного совету Євгена Дудкіна. Ви зараз відбувається пікет. Добрый день. Сьогодні увечері на окрузі Ольшанської відбудеться зустріча з виборщиками. Ось зараз ми так само розмовляємо з жихарами гэтага мікрорайону, в яким ладиться пікет, і запрошуємо їх на зустрічу. Ой. Добрый день. Это представник? Да. Вельми добро, рады вас бачить. Где-то мы тут снимать не надо. Не, ну добро. Добро, не А что? Вот, чик, оп, стяги. Шановні городянці, сьогодні о 19 годині у школі номер 39 відбудеться зустріча з кандидатом у депутати на місцевих виборах Євгеном Дудкіним. Запрошуємо вас, будь ласка. Уже охрана тут, да? Что вы? Есть дозвол, нема дозволу. Потримай привітання. Ось у нас на зустрічі так само сьогодні на пікеті присутніша Ганна Конопатська, депутат Палати представників. Приїхала підтримати кандидата у депутата Євгена Дудкіна. Привітання, Ганна. Добрий день. Скажіть, які у вас чекання від місцевої кампанії, які мети вашого приїзду і підтримки? Ну які мети? Ось якраз таки головна мета гэта підтримати тих активних громадян Білорусі, які здолели, не глядячи на всі ті препони, які сьогодні робить влада, все ж таки мужні люди, які знайшли у собі можливості пойти, зареєструватися, зібрати підписи і сьогодні громко кажуть об тих місцевих проблемах, які існують у кожному районі міста, у кожному мікрорайоні. Ось, наприклад, Євген, і у його вже є в чому говорити. Вони збирали підписи за школу, ось школа почала будуватися, але сьогодні ще є шмат невирішених проблем, з якими йде місцеві совети і у городі Гродні, і у обласний совет. Добре, дякую. То ви підтримуєте сьогодні так само на зустрічі з виборщиками? Так само ось на пікеті, а так само у 19 годин у школі буде зустріча з виборщиками, я так само буду присутнішати. Добре, долучайтеся до зустрічі, сябри. Зараз ми так само поглядимо. Євген наш. Так. Євгенка, скажи, коли ласка, ці сьогодні чують чиновники людей і місцеві депутати? Яны чуюць тады людзей, калі людзі збіраюцца ў грамаду, збіраюць подпісы, робяць
сустрэчы з чыноўнікамі, прыходзь да іх, тады не разумееш, што варта адгукацца. А так, выбачайце, я не бачу, каб дэпутат мясцовы прыходзіў на сустрэчы з намі. Магчыма, дзесьці ён робіць аб'явы, але, на жаль, гэты стрэч не бачна. За весь гэты час, за паўгады з лета, як мы збіралі подпісы, за 10 пунктаў развіцця Альшанкі, дэпутат мясцовы так і не звярнуўся да нас, ні нават дэпутат парламента ад гэтай акругі. Але пры гэтым мы пастаянна звярталіся да мясцовых чыноўнікаў, і яны кожны раз пасля маего з'яўлення ці калектыўнага зварота пісалі артыкулы у газетах дзяржаўных аб тым, што яны робяць, што не будуць рабіць, што не абяцаюць. Таму мне здаецца, дзякуючы нашай кампаніі, чыноўнікі пачынаюць нешта рабіць. Да, зразумела. Ну, то бок ты лічыш, што механізм такого грамадскага ціску гэта адзіная сёння магчымасць паўплываць на вырашэнне мясцовых праблем, так? Так, канешне, асабліва калі калектыўныя звароты, гэта звароты актыўнага чалавека, адказнага да чыноўнікаў, калі ён публікуе матэрыял о тым, што робіць чыноўнік, і самае важнае, калі ён робіць запісы падчас размовы з чыноўнікаў. Бо гэта я заўважыў, некаторых нервуе. Ці вельмі важна, калі чалавек прыходзіць да чыноўніка, просіць даць пісьмовую копію яго адказу на гэтае пытанне. Добра, дзякую табе, Яўген. Ну, мы зараз, зараз за якую праблему вы зараз збіраеце подпісы ў Альшанцы? Сапраўды, у нас засталася яшчэ праблема, якая амаль вырашана, але мы спрабуем яе трымаць пад кантролем і вырашыць да канца. Пытання будаўніцтва другой школы у мікрараёне. Так, мы дабіліся, што ў гэтым годзе, хоць не гарсавет, але аблсавет вылучыў 7 мільёнаў на будаўніцтва школы. Зараз мы збіраем подпісы, каб астатнія 13,5 мільёнаў былі выдадзены ў 2019 годзе, каб маглі школу пасядзець ўжо 1 верасня. Ну, гэта ўжо добрае дасягненне. Я жадаю поспехаў і спадзяюся, што мясцовая кампанія таксама зможа дапамагчы ў вырашэнні гэтай праблемы. Дзякую, мне таксама прыемна. Будзем працягваць наш стрім з пікета. Сапраўды, гэта вельмі важна, сябры, як вы бачыце, як распавядае Яўген, вельмі важна, калі мы выкарыстоўваем розныя механізмы, каб вырашыць праблемы людзей. І важна, што мясцовая кампанія дае таксама магчымасць гэту. Гэта і запіс на радыё, гэта і сустрэча з выбаршчыкамі, падчас якой можна сабраць подпісы. Гэта таксама пікеты, дзе можна пачуць пра іншыя праблемы людзей, не толькі пра тыя, якія спрабуе вырашыць наш Яўгенка. І сапраўды, калі мы разам, то больш шансаў, што гэтая праблема будзе вырашана, асабліва ў такіх мікрараёнах новых, як вось мікрараён Альшанка ў Гародні, дзе мы зараз знаходзімся, у якім сапраўды і такія мікрараёны ёсць па ўсіх гарадах, у Менску таксама, калі ад пачатку будуюць дамы, засяляюць дамы, засяляецца шмат маладых сем'яў з дзецьмі, але інфраструктура, акрамя крамаў, адсутнічае, гэта школы, дзіцячыя садкі, таму вось такія праблемы прамоўцы беларускай хрысціянскай дэмакраты уздымаюць і не толькі падчас мясцовай кампаніі, але гэта добрая магчымасць таксама нагадаць уладам аб тым, што мы пра гэтыя праблемы не забудзем, пакуль яны свае абяцанні не выканаюць, пакуль яны не выдаткуюць грошы з бюджэта на будаўніцтва дзіцячых садкоў, на будаўніцтва школ, якія яны запланавалі, але не будуюць, і невядома, куды ідуць нашы грошы з вамі. Таму вось сёння таксама бачыце вось на фоне Яўген Дудкін, кандыдат ад беларускай хрысціянскай дэмакраты, які балатуецца па Альшанскай акрузе ў горадзе Гародні ў Альшанскі абласны савет. І сёння я, Зміцер Кухлей, таксама каардынатар Сергей Вераменко і дэпутат Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая. Мы сёння ўсе прыехалі падтрымаць Яўгена, дапамагчы яму правесці пікет, пакамунікаваць таксама з жыхарамі, пачуць пра тое, што яны думаюць увогуле пра сённяшнюю ўладу, ці ведаюць яны сваіх мясцовых дэпутатаў. Зараз паспрабуем яшчэ, можа быць, пакамунікаваць. На дворе, канешне, сёння, я вам скажу, не для пікету, быццам і не марозна, але вельмі холодно. Да, зараз. Што тут у нас, Яўгенка? Мы збираем подписи. Ёсць людзі, якія ўвогуле не вераць у выборы. Привітанне. День добрый. Витаю вас. Рад бачить. Евгений Дудкин. Мы собрали там подписи, если помните, за школу, за поликлинику, за рынок. И мы добились, что 7 миллионов на школу нашлись.
что рынок уже будет этой весной. И добились, что на месте поликлиники дом высотку строить не буду. Поэтому я вас приглашаю на встречу с избирателями меня в школу 39 в 19:00. Также сегодня к нам приехала палата представителей Анна Конопадская. Вот. Буду рад сегодня вас видеть. Ну и также передайте моему соседям сегодня 19:00 в школе. На жаль, ось люди походять, вони пасивні. Так, але ж варто. Селфі з депутатом. Долучайтеся до назирання. Ми будемо організовувати кампанію наблюдення на округе. Давайте, становитесь. Ольга, сфотографируй. Я стримлю. Я не могу сфотографовать. Фотографирует, Да. селфи сделает сам человек. Селфі буде саме то. Костяшки. Ну, на Все фоне буде его. бачно. Ты иди сюда. Вот сюда. И будет у нас, да, удивительно. Сейчас я добиваюсь того, чтобы УКС эти деньги у себя не держал, а отдал деньги Горнопромстрою. Вы знаете, уже проблемы финансовые, а люди получают маленькую зарплату, потому что банки задерживают, правда? И по другое, я буду рад вас видеть сегодня встреча в 19:00. Можете подать какие-то вопросы, проблемы, которые нужно огласить, чтобы я, может, огласил как уже кандидат в депутаты. Да? Да, сегодня 19:00. Пожалуйста. Хорошо, спасибо. И расскажите своим знакомым соседям. Хорошо, спасибо. Буду рад. Обязательно передам. Обязательно. Спасибо. Советы по народный контроль. Добрый день. Добрый день. Слушайте, 19:00. Бачите, по-розному люди реагують. Некоторі наоборот цікавляться, познають і Ганну Конопадську, і познають Євгена, тому що він вже не перший день змагається за вирішення проблем цього нового мікрорайону Ольшанка у місті Гродно, де ми зараз знаходимося. Настрой у людей різний, з більших, звісно. Бачите, да, люди вже ведають, що їх запрошали. Так, я підходив загоді, дякував своїм виборчикам, які поставили підпис по квартирах, і вони були вельми успішні, вельми зрадовані. І тим, що чоловік, який збирав підписи, прийшов до їх, вернувся. Ми бачимо, що некоторі подякували, бо вони ведають, що прийдуть. Я їх нагадую, бо вони сьогодні після праці приходять до крами. У нас всього дві основні крами великі, і це таке місце, де люди строкаються. Ну, это приемно, то, что можно, конечно, але, на жаль, это не дає магчимості діткам більше часу проводити вдома, і вони приходять сюди, ці батькам виходять у холодне надвор'я. Тому ми ще так само ведемо змагання, як у тих частних мікрорайонах, де немає тих крамів великих, були хоча б ларки, маленькі лапики, щоб там продавали основні продукти. Ось. Ну, гляди, ти молодий, активний, а що ось побудило тебе балотуватися в місцевий совет? Справді, я чекав цього питання, дякую за його. Гэта праблему, якую мы пачалі вырашаць, гэта 10 пунктаў Ольшанкі. Аказалася, што чыноўнікі абяцалі, але зрухаў не было. Фактычных такіх зрухаў. Былі толькі тыя абяцанкі, якія яны рабілі папярэднія. Напрыклад, яны абяцалі загадзя дагэтуль, што нешта пабудуюць, і мы ведалі, што яны будуюць. А цяпер атрымалася, што вот тыя 10 пунктаў яны не рабіліся, і таму атрымалася, што мы вырашылі справу до конца. Ну вось, канешне, так. І, канешне, для нас, хрысціянскіх дэмакратаў, вельмі важна, каб мясцовая кампанія, гэта была для нас сваім іспытам, праверка нашых здольнасцяў, як можам агітаваць, наколькі цікавая наша праграма, нашы ідэі, нашы погляды. І таксама варта павесці ўвогуле, што хрысціянскія дэмакраты маюць 100-гадовую гісторыю на гэтай гарадзенскай зямлі. Ну, у тебя на округе таксама будет ажыццяўляцца назіранне, да, кампании права выбору. И вы запрашаете людей. Так, конечно, мы запрашаем людей. Я думаю, мы нагадаем гэта ўжо дадаткова і маштабна пры сустрэчы з выбаршчыкамі, бо зараз у нас ідзе такая справа, што мы запрашаем іх увогуле прыйсці, а ўжо пры сустрэчы будзем казаць абавязкова пра праграму назірання, каб абараніць наш голас. Добра, дзякую, Евген, дзякую. Дзякую вам. Ай, рукі ўжо мне адмерзлі. Сапраўды вельмі важна, што у Евгена на акрузе кампанія права выбару плануе ажыццяўляць назіранне.
Гэта назіранне будзе ўвесь тыдзень кожны дзень. Мы будзем сачыць, і падрыхтаваны назіральнікі будуць сачыць за выкананнем заканадаўства участковымі камісіямі. І сапраўды павінна быць альтэрнатыва. І гэтай альтэрнатывай з'яўляецца сёння на Ольшанскай акрузе Евген балатуецца ў гарадскі савет і ў абласны савет, Евген Дудкін прамоўца беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Важна некалькі задач у беларускай хрысціянскай дэмакратыі ёсць падчас гэтай мясцовай кампаніі. Па-першае, канешне, гэта папулярызацыя партыі, гэта далучэнне да нашых шэрагаў як мага большай колькасці людзей, якія падтрымліваюць каштоўнасці дэмакратыі, якія падтрымліваюць ідэалогію хрысціянскіх дэмакратаў, таксама папулярызацыя нашых мясцовых лідараў, людзей, якія актыўна не толькі падчас мясцовай кампаніі, але і паміж кампаніямі ў першую чаргу займаюцца вырашэннем усіх праблем жыхароў і на рэспубліканскім, і на лакальным узроўні. Таму я запрашаю ўсіх, хто жыве на Ольшанскай акрузе ў горадзе Гародні, падтрымліваць Евгена Дудкіна. Сёння ў 19:00 адбудзецца сустрэча з ім, таксама з дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Ганнай Канапацкай. Можна будзе задаць свае пытанні як Евгену, так і Ганне. І я жадаю усім нам поспехаў, перамогі, і каб такіх маладых актыўных людзей, якія прадстаўляюць сёння альтэрнатыву ўладзе, з'яўлялася ў нашай краіне ўсё больш і больш. Таму я дзякую вам за то, што вы былі з намі гэтыя хвіліны. Вельмі дрэнна надвор'е, ідзе дождж, прамок тэлефон, таму я адключаюся. Да пабачэння, усім поспехаў. Вось і яшчэ Евгена напоследак. Определять интересы граждан в горсовете. На жаль, мы это не можем делать, вы сами видите. Присоединяйтесь. Присоединяйтесь. Нас мало, вы можете к нам присоединиться. Почему вы не присоединяетесь? Все-таки серьезно. Серьезно. Чем вы можете, скажем, по каким лозунгам можете, скажем, за собой влечь людей? Советы под народный контроль. Мы сейчас занимаемся этим лозунгом. Почему? Потому что чиновники, которые избираются или назначаются практически советы, они не решают вопрос. Они пилят бюджет. У советов есть, да, замечательная функция. Местный бюджет ответственен за распределение, местный совет. И вот если вы хотите, чтобы знать, куда шли ваши деньги, да, вот вы заплатили налоги, сформировали местный совет. Вот самая главная функция местных депутатов местных советов — это распределять этот бюджет. Поверьте мне, они, когда вы будете контролировать, они 10 раз подумают, сколько им плитки положить, сколько им стол построить, и, может быть, лучше бассейн сделать, чем они себе купят очередную машину или поремонтируют, вместо того, чтобы школу поремонтировать, они в очередной раз какую-нибудь администрацию района ремонтируют. Вот я всегда говорю, посмотрите, почему чиновники, да, у себя вот в администрации района, да, деньги на констовары не собирают. А мы, понимаете, нажали кабинет чиновников, чиновники деньги не собирают, а родители в школах собирают. Депутат Палаты представителей Анна Конопатская. Да. Я просто не видела. Поэтому подумайте, пожалуйста. Наши безразличия в какой-то степени порождают вот этот вот передел, который бардак идет в Безразличие, просто люди уже настолько ни во что не верят, что все равно уже махнули рукой, уже как будет, что будет. А если мы вообще ничего не будем делать, что будет дальше? Будет же еще А хуже. точно так же будет. А вы уверены, что хуже не будет? Куда все хуже? Куда уже хуже? А что, вы предлагаете Майдан, что ли, нам? Если Это куда знаете, уже как в хуже? том анекдоте. Здравствуйте, это уже дно? Да, дно. И тут снизу еще раз постучали. Да. Поэтому приходите, долучайтесь. Приходите. Мы рады вам. А где будет встреча? Встреча сегодня будет в школе номер 39 города Гродно. Улица Агинского. Да, у Агинского 44А. Актовый зал. Да, запрашаем усіх паўдзельнічаць. Добрый день. Запрашаем усіх паўдзельнічаць сёння ў сустрэчы з кандыдатам у дэпутаты Евгенам Дудкіным ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Евген у нас па адукацыі гісторык, індывідуальны прадпрымальнік, малады актыўны хлопец. Таксама запрашаем далучацца да кампаніі назірання, да кампаніі, бачыце, вось сцягі, калі яшчэ пабачыш, надвор'е, канешне, не спрыяе, але што рабіць. Все. Дзякую ўсім за ўвагу, да пабачэння і разам пераможам. Жыве Беларусь!